Sekoi mo. Oh, mana pula ayo tu bisa? Bentar. Istirahat dulu, bersihkan bayi basah dan ingatkan aja. Ano mo to? Kamu tapi dia tidak ayo deh. Ya tu kenapa? Begitu dekat lagi, amul canggih. आरोपण कर रहे हैं अलग अलग उत्पाद उन्होंने देखे साथ ही किसानों के साथ संवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में बिल्कुल माहौल प्राकृतिक खेती को लेकर जो प्रदर्शन Ya, kalau ya tadi ke program sini, aku bawa untri orang baru jadi, jangkali India, Shri Narendra Modi, untuk lain yang kata installment, keba artway, jangkali kata jangkali scheme yang besar. Kenya sepuluh scheme. Dan ini scheme terkait Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Dia rubanitik limbat ke PM Kisan. Dan ini scheme tadi bawan naga sortar punya. Jangkali India, bet kawan syakir. Bank account जो भी नाम है कथा लिंबा का डायरेक्ट benefit transfer dan ia DBT mod. Kinomra kinyo relatively kinyo 100,000 habisisnya. Ya tadi 100,000 tak kinyo senior 100,000. Ndai kinyo likely haka light installment bakapun RR license no. Dan ia bisa maka sorkat ni ai kalong banyara eu nomra hakaba uthir ekismai bat uthir ru ekini kisbo dan ia dawai bat kumta terte. Dia hadu menen mipek na portal kinongra kibal ayo general na PM Kisan scheme ha Eastern West Khasi Hills dong hadu khat aja laispa arpiyumat nyo hajar aspa saw na mayram block bat san hajar shispa ar na mau khat arshan dong dia na kinia bat ba latet le EQIC dong nyo hajar san hajar nyo spa armat kata hajar saw spa san punrio na mayram block balai hajar laispa arpio na mau khat arshan block Tiki badang sa pending bagi hable EQIC kilo hadu 2,000 sanspa saun naka 1,000 newspa saupra na mayang blok 4,000 newspa andai view nama paration blok kumbala yasngau yang kaya kepala pensyai ki DEO kepala ai ke jengkran swayana ba kenika bisa bagi ai na kalian joka central government harga bagi pelan direct ki account ki beneficiary la nasar ki account jo pi ki nomor ki bedon ka family bagi pelai likely ki installment ka shitsna ni sutho bakane ka aim la neka jingle jo ka central government na ka bagi yara ki nomor ki juni ki bapher limba ki babun ki mo ki la jingira ka bamaki ki ai ka de ka we ki la jingira ka central government ka ICP mungkin nomor dah kata gajing temu bergajing kerman ni sutro ba gajing don kam kalung ka bubun ba andre ya ka bagi pendek bagi pendam baro kina dan rehaka ibor dibagi kila bo kila benta mendai tang ni bo gajila gajuni rehaka rindia hipara hoy ya ka ba mendai tang bo central government berkunjung na bo state government tu ya ka bagi juang na support ba kung kasorkar hi kapangsan do ini kibitri kapangsan do kidi kinomret namar ni juong ladang don kinomret ni baro ni do ya kapang tadi andai kadang kawe kapang akwa ya kapang kren de kapor semui kapang hap pangan ba habang ibay ta kung gani kajud ko pemerintahan ladang bilang ki babun ba ki kentai ki kene kam hak ko bay de kerap karya ki bun ba ki kentai ki ken ba kam de ka kam ka babhal ka babian ki don ka jingleran ande ki sumutu ya ka dor coba jinglong nogran ba na juang na kapor sa kapor ki mo ki ba yaran bagi di penahan sim bagi di penahan sarong baklen mapi lada kapoi kesini yang baru dan berat nanti shoot kayak ini pak anda ini di penahan seluruh ya ki ku dikti dan ki dan akan guna makin day
ia ka berkisim ia ka kamar kam ka ba mong biang ka bomba dari ka kam ka ba kongsan ba kumbalakan di mene di budlum jong ngilang baro tengah kermen ba lembah jong kumong ba penayaan si miki wiru di nakalian juga central government rupa nakalian juga state government ki bapun bagi ki skim ki ba kilale na punta jogi nomor dan dari negeri program apa bede bersama central government dengan penjualan tanda